Изложените дела припаѓаат на така наречената наша југословенска збирка, чија историја е тесно поврзана со историјата на Националната галерија на Македонија. Збирката е создадена во првите години од основањето на галеријата. Временскиот период на создавање на делата се движи од почетокот на 19. век кон средината на 20. век. Svi kažu, a ja se naravno potpuno slažem s time, umjetnost nema granice, za nju granice ne postoje, ona ih naprosto preskače, prelazi kod njih i prelazi kroz njih. Umjetnost govori jednim univerzalnim jezikom, točno zna kako će dirnuti naš i naša srca i to je ono lijepo i ono uzvišeno u umjetnosti. Ne trebate znati nečiji jezik, ali kad vidite to umjetničko djelo znate da ono vrijedi i da nema zapravo vijek trajanja, da će ono vrijediti zauvijek zato što će ostati vama u dušama i u srcima. Hvala vam puno. Ja mislim ako gledamo, pokušavamo da uživamo u najestetskijim slikama, one su u nekom smislu muzika. Ako možemo boje da percepiramo kao muziku, onda su te boje zaista top i vrhunske. I mogu da kažem, ja mislim obrnuto. Ako možemo vrhunsku muziku da percepiramo kao boje, onda to je top. Ja mislim da takva kombinacija postoji tu, u tim izloženim slikama i mislim da to je jedna ilustracija kako visoko mogu da rangiraju, da kotiraju u svjetskim prilikama i to je ono bitno. Ova zbirka, što je izložena pred nas, igra važna uloga vo edukacijata na mladите likovni umetници i istoričari na umetnost kај нас. Зошто преку неа можеле и можат да се запознаат со најзначајните правци на една епоха на преминот меѓу двата века.